asa malong rialong ke bang deng lapen krehini ang deng atumapan sat lang kapatok pinipet pang ceng pontang do. Ningkan trok narkep sosiasar pi kirap kecuha. Surupothar epiat selsia rotum jai kathar aphat ningkang samsi kecipakla. Kardom pinikar bi premta bir talong peneli thari sarong klaranse non bir tang ton pen arjitha. Kedamtang surihini ra krisir kep aningkan pen pirthe dang ki umplup avur coronavirus avur kedoko kajok kep ang deng lapen krehini ang deng atum sadlang tokte pin pensi sorkar atum Charlie ausumarato phan kamatha pen papas na koklo sitami pininga bangki corona avur ki jumuchot ang thek nang dosi osumaratum sadlang toklong nitilo. Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along rialong tami break jam school along kep lapen krihini kacharli ang dengat tumapan sorkar arona tengpen sadlang patok pondo. Sangpi omputeron pi inut ningkan troknar kep susi kecokasar pi alangli kisungalamu perangkia dilung atumalong amekri jang prupen lamthi nangkaning jidun. Bangsosar pi kidu laki Dwarbogri MSC constituency angkang lakhahini dolamara ahavar jekso muhiram be mate ronga sarahem sangpi omputeron pi ronga pasapilo alangli arta ningkan troknar kep sosilo keplekta asar pi keso kapangji loksi ningkan narkep anpaktulu sitame ke boy terajok si cilanglong pamimindet si keso pen cecak nangaretlo lasi non kesar ki kriapor aduk duk piglo pusi alang lipen cethan por lasi alang lipen sorkar pen mate CM Dr. Biliram Ronghang Bogajan local MLA mate deputy speaker Dr. Numol Momin lapen local MSC Richard Tokpi atumalong kirap kilong jepan alang lipen juding report ningkan paru sibak lason do abilang di 80 90 lason bagado pagadi tonte la nang kisu na pining pe nangke ningkan ko an bak dolo phi ningkan merkep niki dulu te nang li non la kisu nai ke ko pie bang lon te kisu nai ke lang ting la ifong bangke de lo ke no bangke ayap te ke de klem player ko ayado manila nang dim pe na dam un ilo ke di ni wang ta ti ba so ta cho rồi những cái súng lo thì những cái súng con rồi là cái lăng bằng những số mà ăn được tin những cái muốn mà ăn được tin ta những cái là những cái chụp ảnh được ô luôn kita phải cái xây lăng ta lông ta những cái con nó sẽ tắm mình đeo luôn cái lăng kita mau lo cái lăng ta kamu velo ba cái lăng ulo he ta ulo đeo luôn okay di là si nonang kinang so nai bang ke la dak na ma phinte mate la nang li ki so ga chilang ye phan sinang li la aling thilong chu hang kang tung ma non bang ke oi hang le oh me ke le ki so bang ke so bang ni kan ke ni kan ni kan se ke pu na sini ke si ko na ya anda pot la hala helin se saran ta pon do kelang dam na ya de man da pon lo ya man ya pro ta ka ve lo kon ke lo nang li chi du man te la so la pu phi ki so bang ken te ko pi lon de non bi khek ki so nai bang ken te so ne bang ka la ken lo mu ka pa thor ne la ki thor ta ke klam adim pe ma si la ke ti wa ta ko ne de la ke ki ka phing da ma na lo ka ye lo pon da ko ni li bang a bi ta hala ni mun pe thum de pon po aking pe ke dam un e pin no ke di te la an ki so ya si ni ra pha ko la so na tum ge wang wa da ke ga da san ke lang pon ke bun kan ni bun ni la ha ta wang wa da la pi ni na ta wang lo mi san lo ni li ke du ge so ga lo ni mi thang
lagi cetek bang ke cina bom pun ijo orang dia lekai lagi lala temula ada yang ikhya tum mumina tum lapan ke rica satu lahai tum kerja pilih sembang ngarap tak pergi nak tum pancen dia. District Legal Service Authority Karbenglong Diphu Arupen Chepatir Piponsi All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry at Tumpen Jelangsi Awareness Program on World Consumer Right Arani Katalon Abirta Kat News Along Birta Nang Pale Therepo Nipai Kreporni Greater Diphu Bajar Committee Asa Hemalong Kopuson Pensi Jojor Cholang Kinam Lapen Anparta Phere Meme Chupai Chukai Customer Care Pen Punang Kilo Pen Kosonsi Jepa Jokpon Jipen Chenglok Jokamamu Kopuson Kachini Pontekjima Aputang RDP Ponsi Awareness Program on World Consumer Right Arani Talondundo District Legal Service Authority Pen All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry at Chilangsi Talon Polo District Legal Service Authority Pen Sangpi Ritukram Sapi Ahin Pen Kacharipon Amaelong Thanbang Advocate Sangpi Rasmi Bharali Pen Advocate Sangpi Sanam Swami Atumta Chetongdun Sonsi All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry Chairman Birton Teron Konchunbang John Tendon Pe Dihin Rimbang Rangsina Pe Joint Secretary Sarmon Kramsa Lapen Field Officer Bikram Singh Terang Anparta All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry Lapen Industry Aruarim Anparta Penangan Hitimalong Gulat Kachubi Abang Pubang Piatunta Chetongdunsi Mesen Pen Mai Pachutpot আগবঢ়াই আহিছোঁ যেনেকে ফেয়াৰ ডিজিটেল ফাইনেন্স যিটোক আমি কৈছোঁ মোবাইল এপৰ জৰিয়তে হয় বা নেট বেংকিঙৰ থ্ৰুত হয় যাৰ যেনেকে ইয়াৰ বেনিফিটছ আছে ইট হেজ অলছ' ইটছ ডিছএডভান্টেজেছ চ' ডিছএডভান্টেজ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে গম পাওঁ যে আমাৰ যিখিনি কনজিউমাৰ উই আৰ নট অৱেৰ এনাফ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইউজ অফ মোবাইল ফোনছ বা ডিজিটেল মাধ্যমত টকা পইচাৰ লেনদেন আমি সকলোৱে সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়াও জাগৰূক হৈ উঠা নাই আমি আজি সেই বিষয়ে মানে সজাগতা সভা এখন আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কৈছোঁ যে যদি কোনোবা ব্যক্তিক কোনোবাই ফোন কৰি ফোন যোগে জনায় যে আপোনাৰ এটিএম ব্লক হৈ গৈছে আপুনি আপোনাৰ এটিএমৰ ডিজিটখিনি আমাক দিয়ক আৰু লগে লগে আমি আপোনাৰ এটিএম কাৰ্ডখন আনলক কৰি দিম চ' প্লিজ আপোনালোকে এইবিলাক কথাত মনোযোগ নিদিব সেইকাৰণে প্ৰত্যেকবাৰে কিছু আজিকালি ফোনত ৰিং হ'লেও কিছুমান আহে যে ডোণ্ট শ্বেয়াৰ ইয়ৰ CVV ডোণ্ট শ্বেয়াৰ ইয়ৰ OTP গতিকে এইখিনিৰ জৰিয়তে আমি জানিব লাগে যে ফেয়াৰ ডিজিটেল ফাইনেন্সৰ পথত আগবাঢ়ি যাওঁতে আমি সকলোৱে সজাগতাও নিজকে নিজে সজাগ ৰাখিবও লাগে আৰু ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ এজ এন এডভকেটছ আমি যিখিনি কৈছোঁ আমাৰ ইয়াতে 3টা স্লেব আছে কনজিউমাৰ ৰাইটছ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ৰিড্ৰেচেল ফৰাম ফাৰ্ষ্ট আমি যাওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিড্ৰেচেল ফৰামত আমাৰ প্ৰত্যেকৰে কনজিউমাৰ কেছ ফাইল কৰোঁতে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়াছ থাকে উই শুড হেভ টু ফুলফিল ডেট ক্ৰাইটেৰিয়াছ আমি এখন প্লেইন পেপাৰত যিটো কমপ্লেইণ্ট লিখিম সেই কমপ্লেইণ্টৰ লগত এখন নটাৰাইজ এফিডেভিট দিব লাগে আমি যাৰ এগেইনষ্টত ক্লেইম কৰিম আমি সেই ক্লেইমটো কৰাৰ পিছত কিমানখিনি বেনিফিট পাম সেই বিষয়ে আমি কিন্তু সজাগ হোৱা দৰকাৰ আমি গ'লোঁ কিবা এটা আমি এগ্ৰিভ হ'লোঁ গৈ যদি আমি কেছ ফাইল কৰি দিওঁ ইট ইজ নট দ্য সলিউশ্যন ফাৰ্ষ্ট উই উইল হেভ টু চেণ্ড ওৱান লিগেল নটিছ থ্ৰু এ লিগেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তাৰপিছত যদি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ছেটিছফাইড নহওঁ উই কেন গ' টু দ্য ষ্টেট দিয়াৰ আফটাৰ উই কেন গ' টু দ্য নেশ্যনেল গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেল ফৰাম District Legal Service Tumpen itu Jelangsi dan Bazar Polisi Kota Bazar Polisi di Talon Polo. Jadi itu associate bangke lalu All Hills Tribe Commerce of Chamber and Industry Hill jadi associate Polo. Ini program bang langsung ni lo kalau kau consumer anak pada awareness alamu kita sih cuma di saya Polo. Tapi kami Kenam itu kita bilang pembicara waktu mau kami itu kosong sih Cini bang, digital alam apa kan? Kan kan lo, digital banking alam perkosong lo kan lo Kenam itu mau misalnya ador Cini ji dapat misalnya right kosong bah Cini ji dapat alam kan Kenam itu pun kami cok tidak pun mereka nengji je pan misalnya right itu lah selama kita kan itu tinggi lo ada selama kita lah sih itu kan long ni ada long program yang di sisi lo तो kan lo tapi orang lo sama kita berapa yang konti orang semua masih itu kami lah macam klaim kita mau kami
মানে jointly sini ko plan ko di la bolang sini ko mane bayi ko disipon non legal service itu pen banon itu all his type of commerce industry jointly to kon si kalau akan aus halam boleh dokan plan kon ana melu non lom super pan biar tamu itonik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dinamofit puthot birtalong bang thik lo Denarong Higher Secondary School Exam Center along ingdeng kep luka charlie ari soe jangatum kep angdeng asadlang keching si ketok arni Denarong Press Club atum hirjume kapajirdun abirta pherangke Rajiv Bepen kat news samlong birta nang pale Pini therepo ni phai krepor ni Denarong alongta Denarong Higher Secondary School along Examination Center Pamanponsi Denarong Higher Secondary School Parkup High School Parokhua High School Virwar High School Bampathar High School Nirmal Nikitan High School Chinthong Ronghang English High School Lapen Mount Sinai English High School Kedo An along Kepang Dengkacharli Arisoe Jangatum Denarong Higher Secondary School along si Satlang Tokpon Ring Tilo Kato Gawe Bang Pharuk Plira Bang Troknar Kebra Bang Nar Keba Tumaphan Rukasen Killing Cheratunsi Denarong Press Club Pen Hirjumesa Pajirduno Lasonsi Denarong Sport Association Lapen Karbi Student Association Denarong Aro Atum Tami Hirjume Pajirdun Ringti Kedamtang Thereponi Pai Kebarni APHLC Mass Joining Ajay Megahood APHLC Therapy Amepu Jai Kathar Ahin Pen Pherangke Angno Bapuram Teranga Phansi Sorupothar Constituency Penke MSC Ticket Pipon Popu Ajok APHLC Sorupothar Constituency Aru Atum Pen APHLC Amepu Jai Kathar Aphan Aning Kang Samsi Jepak Langpon Alamthe Langik Sina Sorupothar kasi danun po lapen kasi danun jita nilitum la alangli papuram terang ake haya pansi parjab dun det tatek lo no makenili parjab dun det lu puke punodak lo atema election hala bang nang lile lang code of conduct nang lile aku pine case dolang nitu kasi dandun isia case dolang la posi det det pine ma case dalang li final la kon jung ni presiden ajak kong pu kecamatan lok pada join ni si amitang ladak nilitum dak Sorupothar constituency awalong nang humri pen arangli men tiket kipikang dek ke nilitum la APSLC claim rap akor pe injerdum an semai mang prong lo la pen kerak lo la person tak taksi hola arpu mukhada nang kela arpon doko arpu da angto namatsi nang arpon pun abuya lagi nasi hola bangso pode improve perang koi bit sita central long akai kathar sanghu sita me improve perang koi bit sita me ladak la bangso kitok nangi apen la bangso dim ka felap nangi age ajak kong masih avi athe non amat ke nitum ta ladak do bom lang nitum ta charge bom lang charge bom apiu ta thang alam the nang pale lipin ben si arpu da nang kang khani sangya si dulu nasi kalau bangso arpu ki piye dim longan bange SGC pen nang ke masdun atum ansi kalau bangso di malong bang amen thapon lo nasi kalau bangso men nili da cetek nong nok lo mange kathar bang pulo ladak bang ke presiden ke kai ke do wera presiden bang si du nangi polo te la presiden do chot pote halak secretary assistant secretary lahir tum pan bange pasun lap ta choglo wa hisab jalo matu asila sona bangke nitum apanda nang claim nang nei ate nitum hola alang MP thu the prang APSLC amhang ke theklu patheklu po ahut pen alang tum along
amhang batek dam lo lapuson tak tak si suru putar constituency long da nilitum dam ben si ladakta amhang batek lo nike nilitum hola amhang batek det pen alangli MP election thudun lo MP election ke thudun husida nilitum un an ben ke claim cipaduk PC ladak 1800 avut long dum nike nitum hola bangsu hot benda ki hai kathar sang hulong pen nuya sikai sida coban be nitum me thang jungjung atangka la kado we claim rapet atum pen cirung bo along nitum meeting do dampo son candidate bang e place de lo ni tuma bang kama tha bang ke la so or dur bang chilanang ji ni tum kaduga we phan jong pon pe ya semet pet la ke president se la bang solong ke jai ka thar ji patir pi ni tuma party hengno puta pe misena joji ni tuma ka chiradon sita la so ka chiradon along ni tum last ke ni tum ajala chethane tame bang phu ka ma democracy ke tum ke misena bang posing wai nang ji si ke misena bang phu ka li pulo ni tuma chedon dakti lapen ka chedon ndei ponda pu pe lang sita nang chingwai rablin sar se ko si alang li tuma bang ke place te kang le lo ke ni tum ta alu pen ke ni tuma candidate ke place lo amasi ni tum phan nang pamang hu prong asan lo athe alang li ningji be lo kai ki sita me democracy bu ko ningji be ara bang ke adang li non la puson adang ni tum surubut harong la puson ang ke place bang democracy dam de lo la bang ke jongjung hit lara son mate dictatorship ki claim pu ason se ni tum hen dan bang ke jong tum ni tum kadu be party pan phainu tum de sita me la puson bang ke chok chik ke bang ji lang la puson si chik claim bom purtang de kapre kar bing wang kang a homosti kin lo Nili tumahin bangke mane aron ta dam lagi lapen isigel hok lo candidate da nili tum bangke piluma kimang lasa kimang tawi athe ke damdang MLA hutame alang litum ESDC John lo lakin non han mati aku non MDC thulipo aporilo aku EPSL sinang John non tang Pinikar pi prime time beer take lapon se kang ton iglo do me thak me kuruang thu